أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب أن جلبة كدينة إكا إنان إكا لينيول إكا ليدي misalmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗu en fo meɗen jewaɓe yimɓe aljanna. Haray hande kadi en fotti ka juurirde meɗen ɗo masjid ibadur rahman e nder laken Bruxelles ka page meɗen Facebook laawolkisal ɗo ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa e nder Belgique fi alluwal min Suumayee wuwungal ngal ñande be ñande à partir de 19h30 heure de Paris. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala hande en heɓay jeego e nder lewru Suumayee. Yo Allah taw en fop meɗen en rinɗinama e natugol yiite jahannama. Musidɓe julɓe tedduɓe, aɗo mi natande yewtere nden ko mi yewta on ɗo e mintaji raɓɓiɗuɗi. Musidɓe meɗen buyno jogi andeji e mapundeji e nawnaje e faalaɓe kaydiji. En toriki Allah marɗo ɗiɗo on fop yo Allah ittanɓe huntanaɓe haajuji maɓɓe ɗin. No wodi jogiiɓe dolle bakkatuuji wowlotoɗi e ɗi wowlotaki ko Allah subhanahu wa ta'ala woni yaafotoɗo yo Allah yaafomo be ko faggiti ko janɗi fanɗi suuɗi feeñi o andi fi muɗum o anda fi muɗum. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o wiyeteɗo Allah o farluɗo ndu lewru Suumayee dow meɗen yo windu en fo meɗen enen e ɓeygureji meɗen e mawɓe meɗen wurɓe e fatiɓe jeyaɓe e naatayɓe aljanna ko alda e hasibore. Yo Allah taw en fo meɗen en rinɗinama e ɗi jemmaji ɗo e natugol yiite jahannama. Andeji meɗen yo Allah on ittu, mapundeji yo Allah on hoynu, marɓe yo Allah on ɓeydamɓe, ɓe jogaki yo Allah on okkorɓe. Hande darsu meɗen ko hunɗum waɗeten ɗo ko fi ndaaroygol nawnuɗo ko tawata pihum en wattanta hakkille makkum kono hikun jogui moƴƴere molanade ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndaaroygol nawnuɗo hino mari baraji ko kontotako. Aɗo mi natande darson ñande go nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe toludi e sahabaɓe ɓe inni ene ko hombo e moɗon hande ndaaroyi nawnuɗo. Deƴƴi Seydina Aboubacar maaki ana ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ɓe inni min mi ndaaroyi hande nawnuɗo. Ɓe landi ɗiɗaɓal ene ko hombo e moɗon ɗowti hande fure. Deƴƴi Seydina Aboubacar maaki ana ya rasulallah min hande mi ɗowti fure mi wattinoyi. Tati ɓe landi ene ko hombo e moɗon hande itti sadaka jonni miskin. Deƴƴi Seydina Aboubacar ɓe maaki ana ya rasulallah min mi sakkiki hande. Nayi ɓe landi ene ko hombo e moɗon hande weeti tawata hino wondi e anniye hino hoori. Deƴƴi Seydina Aboubacar maaki ana ya rasulallah min dey hande miɗo hoori. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on say ɓe maaki wo ɗiɗo piiji nayi moɓodirta e hoore aaden goto sina jeeyaɗo e yimɓe aljanna. Yo Allah waɗu e yimɓe aljanna. Enen kadi profiten ɗo si tawiɗa hoori hiɗa mandi musidɗo ma nawɗo yaw ndaaroyamo. Sa nani goɗɗo no faati o wattinoyde ɗowtumo ƴetta hay saygo 1000 francs itta sadaka ma hay saygo ennero ma en dollar. Fii heɓugol anniye o ya heɓugo Seydina Aboubacar heɓuno kom fii ya tawe e ɓen jeeyaɓe yimɓe aljanna. Musidɓe yo Allah waɗu e yimɓe aljanna. Aljanna ko nema. Mi yite fi aljanna ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo fiha ma la aynu ra'at hino ka nder aljanna ko yitere yiyari wala uzunun sami'at wo nowru kadi nanari sifa ko woni ka aljanna wala khatara ala qalbi bashar ɓernde kadi wawari miijade sifa nemaje ko woni kon ka nder aljanna. Si Allah hokkima ɗum ɗon haray fof a heɓi ko ɓuri fanɗude kon e neɗɗo sakkitotoɗo natoyde aljanna hara o sunnama ka yiite ha Allah yaafike mo o lootama o yalti Allah innaymo yo yelo o yelo. Allah inna mo ene simi okkima yeru embere lamɓe wonnoɓe ka aduna ɓurnoɓe jogade doole ɓen waɗum ɗon nde laabi 10 ene haray a weltike wona e jomiyam ta jalan. Allah inna no wodanma sifa aduna o nde laabi 10 ɗum ɗo ko sakkitotoɗo natoygol aljanna hara lettama. Ari e riwayaji ko nanton aljanna ɗaɓɓen aljanna yo Allah okku en aljanna. Wo malaikajo goo innuno hino faala andugol ittiri yanjendi aljanna nde ko honno ndi fotata. Allah o landi Allah autorisation yo Allah dungano mo
yo wiru ka aljanna andugol yam embere aljanna o yo non wande Allah ni wasari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard yanyi makko no buri yanji kamuli jedde leedele jedde o malaikajo do o wiri duubi guluje didi 2000 an lakara duubi guluje didi himo wirude o tippo e nokkugo tay o hewtari ka hatti do o landi Allah subhanahu wa ta'ala o wiri duubi guluje didi eske o wawi andude itiri aljanna o fo be jaabimo koko wiruɗa ɗo embere duuɓi guluje ɗiɗi ha joni a wawari yaltude taw yero embere tande Aboubacry ni Siddiq radiyallahu anhu yo Allah hokku en aljanna ko ha ɗon wawto yewta ko ni aro yi e fillayeji joni noon ko wonde yewde hande ko fi Ndaaroygol nawnuɗo no wondi e baraji an kadi si a nawni an nawn ɗon wota suuɗu nawna wona ko suuɗete ɗum wona ella tentini fewnoga corona fewndi ɗo si a nawni ni holli to miɗo nawni kala mo yinuɗa hino nawni kala anduɗo hiɗa nawni ko intamen torikema Allah yo Allah dikkine yo Allah waɗa fukkirɗum bakkatu ɓantirɗum darja ɓe inna la ba'sa tahurun inchallah ella ala alaɓay woni e bakkatu suuɗugol ɗum wawa so tawi ko probléme d'état wasi tawi ko an bonni ma so tawi ko an faggitani hoorema ñawu suuɗatake ɗaɓɓir du'a bara yimɓe ɓe heɓira kadi baraji e ma ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala mo wi e hadisul qudusi o nodday o inna ko yabnu adam kayo ɓingel lan kayo ɓingel adam afwan womi nawni a ndaaro yaari lan yiya ɗo ina Allah an taguɗo kammuli tagi leyɗele jeyɗo windere fu an kadi a nawnayi Allah jaabomo honno o inna a anda jiyaɗo an kaarijo hino nawni sa yewno Ndaaroygol mo tawayno lan ɗon o inna koy yo ɓingel adam mi weelama a okkorari lan komi ñaama jiyaɗo ina Allah ko an woni nemiɗo tagefo ngo fu an kadi hiɗa weele Allah inna hi ene anda miskinjo kaarijo inni ya okkormo ko huntora a okkormo ko holtira sa okkornomo ɗon a tawayno baraji ɗum non ka angamin Allah inna ko ayyo ɓingel adama miɗon ɗama a okkorari lan komi yara o inayi an kadi hara hiɗa ɗon de o ina hi anda jiyaɗo an kaarijo himo ronki ko o yara anda sa okkornomo a tawayno baraji ɗum non ka angamin Allah ko non o wolirta mi holi kadi a holtinari lan jiyaɗo an kaarijo no wodi miskin hoy sa holtini koy ko wawma yuɓde baraji muɗum wo ko subhanahu wa ta'ala joni noon o yini wosi goɗɗo neɗɗo o yahi Ndaaroygol nawnuɗo fodde himo ka o ndaaride nawnuɗo on ɗon himo ka on himo fota way so tawi hara himo ka nder aljanna hara himo fubbade e wenduji yaadu e wenduji aljanna si goɗɗo non yahi Ndaaroygol goɗɗo musidɓe julɓe tedduɓe ko nde moƴƴere ɗo woni ko wodanma hara ko fi Allah hara wona yayaru tom fiisi o ndikkoyi o inna mi nawniɗo o kaari ndaara Allah min kadi si Allah jaɓi ñande o nawni womi ndaaroytamo hara na ɗum ɗo woni hadafo anditene laaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe maaki wo haqqe julɗo e dow julɗo musidɗo makko ko piiji 6 filla yegoɓe ni ko piiji 5 no tawa e muɗum wa iza marida fa'uduhu si o nawni ko ya yahu ndaaroyamo wa iza mata fatba janazatahu si o maayi ɗowta fure makko wa iza laqitahu fasallim alayhi so fotti kadi hiwroɗamo wa iza da'aka fa ajibuhu so invitima ko ya noto wa iza atisa fa hamidallaha fa sammitu so ili o yetti Allah ko ya du'anomo so inni eshi o inni alhamdulillah innanamo yarhamukallah wa iza stansahaka fansahahu so laɓanima reedu an kadi ko ya laɓanmo reedu ɗiɗo ko haqqeji 6 fawiɗi julɗo e dow julɗo musidɗo makko jonnon si ɗum ɗo feƴƴi si goɗɗo yahi Ndaaroygol non nawnuɗo si o hewti si tawi hino wawa newade ko yo jooɗo ha gayna o janganamo ɗi du'awuji ɗo ɓurɗo raɓɓiɗude on ko yo innu la ba'asa tahurun inchallah ella ala e ko nawnuɗa ala ɓay woni e bakkatu oɗo on say sownditoɗa janga nde laabi 7 o du'a wonɗo yarde ɗo wo kala yewɗo Ndaaroygol nawnuɗo
o du'anorimo o du'a ɗo illa afahullah si wona Allah dikkinaymo si tawi wona hara si tawi hara hina wonkiki woni ko arana inna honɗum as'alullah alazima rabbal arshil azim an yashfiyaka as'alullah alazima rabbal arshil azim an yashfiyaka mi torike Allah on mawɗo jeyɗo arshi mawnuɗo tedduɗo on yo dikkine wow lawol o nde laaɓi jeɗɗi hara hiɗa sownitade sa gayni oɗo huccita yaha sina hara ko nawnuɗo on tawata himo hatonjini e ma mo besonni e ma yo wondu haray naya niɓu ha sa yehi ndaroygol nawɗo fi on ɗum anda ko honno tawruɗamo o duwa ɗo jangganta neɗɗo mo yewɗa ndaroygol simo nawni as'alullah alazima rabbal arshil azimi an yashfiyaka e filla yego as'alullah al-aliyya al-azima rabbal arshil azim an yashfiyaka haray ɗi fof majji haray hiɗi selle ko ɗo ndaroyta nawnuɗo on wattaɗon la ba'sa tahurun inchallah si tawi noon hara ko an tigi woni ko nawni hara ko an nawni ko ya moccito nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki wo kala ko muusi goɗɗo e moɗon ko yo moccitor o du'a ɗo kadi o wiya honno o ƴetta jungo makko ngon o wallina kawone muusude mo ɗon o wiya bismillah 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 nde laabi tati a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir o janga oɗo laabi jeɗɗi o dikkayji sam ɓuttay few oɗo ko an tigi woni muccitanade hoorema abeso naki e yewgol karamo ko ndaaro fiyo ɓe windane nasi ma piɓi ma bakanji musidɓe julɓe tedduɓe wattanen hakkil moƴƴa e ko wiyete shirku bakkatuji maɗi no ɗi wayi woosi wona shirku Allah himo yaafo shirku on yo Allah dandu goɗɗo e meɗen o maydude e shirku ko luttoyeyɗo ka nder yiite jahannama yo Allah on dandu e neñiraɓe e bandiraɓe tedduɓe mi toranike on Allah subhanahu wa ta'ala onon ɓe wonɓe natude e ɗi kuriji defa sunna katiji fi ko modiɓɓe moɗon huntora mi torike Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on dandoy o yiite jahannama no heɓirɗon nginguli ni ka kuri fi no julɓe Allah wawata huntorade ñamete welɗo newiɗo ko ɓutti yo Allah ɓuttiniran on ni ka galleji moɗon babiraɓe tedduɓe e kotiraɓe tedduɓe onon ɓe wonɓe finde dawa yaha ɗaɓɓoya fi ko wawete ñamede e huntorede yo Allah tawnu en e guluuje 90 natuya ɓe aljanna ko alda e hasibore mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe mawɓe men jibinnoɓe e nder dina l'islam ɓe andini en l'islam ɓe yarniri ɓalli men ɗe l'islam fati ɓen fop yo Allah yarnoyɓe wendu kawsara yeru luttuɓe hoore gurda ya rabbal alamin waɗu kalimatu tawhid ko ɓe sakkitoto wolugol e hoore o aduna Allah bajjo wawɗo seniɗo mo ronkata mo mara ɗimmo mi tororima inɗe maɗen fop e sifaji maɗin fop kala jogiiɗo zurriya yo Allah fewnan mo zurriya makko e hoore laawol l'islam kala mo zurriya mum ɓoyli ala jogiiɗo peewal sina Allah yo Allah fewnanmo kala nawnuɗo ma nawniraɗo ko Allah mari cellal yo Allah okkumo sifa ngal o okkuno annabi ayyuba no yawiru no newori ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen ari e ɗe leyɗe ɗaɓɓugol arsikeji meɗen yo Allah okkoren ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinana en ka meɗen yo Allah okkor en lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ndin e ɓiɓɓe leydi ndin yo Allah waɗu en enen laamateri ndin kadi laamateri fewndi nunɗudi hulori Allah yiɗuɓe leydi ndin e ɓiɓɓe leydi ndin ya rabbal alamin kala mo Allah subhanahu wa ta'ala andi ka gandal makko wirningal si o laamiki o feppinina e ɓiɓɓe lagine fop hara wona a huuray e leydi ni hara si a bonna a hula Allah mi torike ma jonnu on ɗon laamu ngon innaka ala kulli shay'in qadir haray inchallahu si jon jango jaɓi ko yewteten jango ko fi seeɗani e gurdan nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko honno ɓe innete mawɓe maɓɓe ko honno innete bappiraɓe maɓɓe e yayiraɓe maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe e sonnaɓe maɓɓe e gereji ɗi ɓe waɗi
e ko laabi jeluɓe hajji ko laabi jeluɓe waɗi umura ko sifa ɗum ɗo lontiɓe ɓe ɓen ko ɓeeɗo woni ko yewtoyten seeɗa ko tawata mo be no haani andugol e gurdam ɓurnaɗo tageefo ngon sallllahu alayhi wa sallam. si Allah tawni en janngo ñande jeɗɗi suumaye 2021 haray ko ɗum ɗo yewteten ka page meɗen Facebook laawolkisal ka juulirde meɗen masjidu ibadur rahman e nder Laken Belgique. musidɓe julɓe tedduɓe, balle moɗon ɗen hino hewtude hiɗon tora wallitagol. On wallitiki hiɗon wallitade ɓeyde wallitagol. jungo iwataka ɓuuti ka muusi. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala balle mon ɗen fof ko kanko mari joddi yo yoɓu on joddi ɓurdi moƴƴude e joddi ɗum hara ko jannatul firdausi laala. ko wonno ka ɓaawo mbodo hun ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles en jango si jon jango jaɓi. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.